Nĩ gĩcanjama kĩrĩa gĩatinda kĩharo-inĩ gĩa Thika. Arũmĩrĩri a gavana wa Matangi na arĩa a mũmbunge Alice Ng'ang'a makĩng'ethanĩra na kuganĩrĩria mbere ya ageni. O mwaho ũkĩina nyĩmbo cia kũgathĩrĩria mũtongoria ũrĩa marenda. Na rĩrĩa Alice arũgamire kũnyita ũgeni ageni na kwarĩria mũingĩ arũka gavana wa Matangi ũrĩa ũtanekinya mũcemanio-inĩ ũyũ. Wa Matangi ni outgoing governor. Mama Simba ndio incoming governor. Asante sana Mama Simba oye. Mama Simba wa Matangi amepata uoga, ameogopa kuja. Muambie akuja panana na Mama Simba. Mama Simba akiguruma wa Matangi anakimbia. Mama Simba akija wa Matangi anakimbia. Munini wa gavana Rosemary Kirika agitetera wa Matangi na kuga ni auma ekinyie no anyitekana. Mheshimiwa Alice, ningetaka nikuhakikishie na nikuelezea kwamba gavana wa Kiambu Dr. Kimani wa Matangi si muoga. Minister Soipantuya wa Biraro na Salim Mvurya wa mathako makiruguria waki wa kiharo gĩa Thika Werũ, kiharo kĩrĩa gĩgwakwo na kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 850. Na Mheshimiwa Rais ametutuma hapa ili tuwaeleze wananchi ile pesa imejenga hizi stalls ya county government na ni pesa ya umma. Ile itajenga hapa ni pesa ya umma. Hakuna pesa ya umma itapotea. Hakuna ubomoaji utafanywa. Huu ni mradi ambao tunafanya kwa ushirikiano. Viongozi wa Kiambu tunashikania mradi huu na national government. Na mumesikia kwamba stadium is a 10,000 capacity stadium. Ndio inatengezwa hapa Kiambu kwa gharama ya national government ya 850 million Kenya shillings. Hizo 6 infrastructure ni za sports ya kuweza kuona ya kwamba vijana wa Kenya wamepata nafasi ya kuleta pamoja waweze kuinua zile talent ambazo wako nazo. Waki wa kĩharo gĩkĩ ũtanyĩtwo kwambĩrĩria o rĩo na gĩkorwo gĩkĩrĩkĩrĩra mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũkĩte, ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo ona kwambatĩria ikĩro cia taũni ya Thika. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.